Samantala, mi daw niyang General Assembly ing City Health Office o CHO na ning siyudad San Fernando karing Barangay Health Workers o BHWs iba't karing 6 a rural health units. Kay may sabing pulong para kay mumunang quarter ning banwa, mida kayang lecture ing opisina ang makaparikil king karelang gawang oral polio vaccine supplementation immunization activity ngeding 2024. Makanyan mo naman ing karelang programa para king pamaniwas o pamanlaban king pertussis. Kikilala na kanon ing CHO ing maulagang papil daring BHWs. Karing miyaliwang programa na ning lokal na kapanibalan, lalam na ning karerang health services agenda. Lakwas na ngening mikipamagtas karing kaso raring mesabing sakit. Bida kaya namang financial incentives sing LGU karing BHWs at makasadyala mo namang makatanggap rice subsidy ring balang metong kareni. Payabot na mo namang City Mayor Vilma Kaluwag ing kayang suporta karing pamangailangan dareni parikil king karelang obra.